adannam adme program galme mi balalani emi bodi ko party ke terege masato majisha adi at majlis bay masakato bicha azir fiction na party mo konkaru kabul kurayot ka dihas tera ge kolon gina be funte ka wal program pais momon thai prova be flok azir fiction ke terege wal program ko be a party ufam pro masakora be from hihar se dawe yas intikhab ko nowani broad position ko kam here a party ya kiga masakato man tia pia be se ko hin do shai demite dal de ba ko ni a party ufetumuge tere mi dekre wahataka fushwara gotaka wahata miyani detto ei zaim taid korwa befloko ni a party tere riyasi intikhab no datma primary yakun hobe befloko no datma adi broad coalition ge tere ufetiden anna befloko tere befloko hona ei hakikatu ni a party ge nimaki kodato e adi argument ko saaf doe ei zaim taid korwa baki farate kandel bima ebe fo ko wadanawani e farate wadanawani ko ebe fo vidawno primary ko nefada candidate ko hobe maki eno democratic ko so ko da bosu korwa e ko manya zaim taid korwa be fo ko men no esiyada en e manage vidawno ne kurugotaka party ufankurma bihar pure wasakata tere democratic sifata ke fengal udakon eno to mira agi to me dekhe wahanke ya kamga bata puda bima tafat e ko dimale is it fiction of the party aqiga TRP coalition ke hilada again the fahoge marhala e party ke kantat hingaga to no to again the party ufam e party ka masaketa hinga munda gotaka balafa e kan kantat council ni mo abon TRP ki democratic consulta ka hinga munda party ka wati TRP council kan as a fiction ga bihar masake korba gina be fun shakwa ka be gedani geto DRP ga riasi ticket primary ko lungo to ka be pro ka de divenos fa ko de nukta ki be program sfa korba asasi gawar ko usul matin DRP ga riasi ticket to program yet eh numbers gina be fun ittifaq ho primary ko riasi candidate ko be ki emme democratic usul kam primary ko be flo riasi candidate be flo ka riasi candidate ko ticket dibu fursat DRP ga tere ga bihar ko ikamati karana awon hewani ikala ko men nguma kios a party member ke apomati do nakame algume mi fortuna di api u fonde ke ngayo naro egota party da sasi gala eru rais mamuno de bende me dashon u fedi ke ngai rais mamuno ticket liboda no gota algun ki masikatu eru di api tre hakati ni embima leader ticket libegota lieboti eru rais mamuno e party ke leader zaim ticket liboda no gota e asal sigawado e mata badal nugenis o misal mi e mata badal genon e agun party member me politi wakka e gota badal korba afiya agun sunani irad korbiya ham primary ko pole me faka taid ko hagi masale ke ekama de koda nugal no tidalu zaim ticket hodu mataka asal sigawado liuvi mata kama e mata e gota liuvi ki me hagi masale ko de koda no de kana to ba sa awala kiyano e hene hagi masale kam wani awul kudin danne usula hamaya galata e fahum filina masata kanu to tidalu be from usul taka hamaya khilafa tidalu gota masake koro effective e fahum no bi hama awal me fa congress be virus khiyat fatum ekam siyasi party ke tere yes hind jamaat ke tere congress e onna system ke tere nimunima den kuriya tani hendato nekas congress ne am congress tere ga wona e khiyat fatum ek masale be gese islam ko kuriya tani egote no इख्तियार करे भी मीडिया कांग्रेस का एमसेक कामयाब नवीमा तेंगन कांग्रेस हमें कमारो न करबा हम हिसाब से जो सारे का से कल ख्याल तबा तो फिर मसल कुरिया मेरे के दाइये तुंगे न टका करमुनी मसेक तफाहत 10 साल आफावेस निकल हासिल करे तो मसेक जीमा मसला वाकई बतका निमन दें शायद मजलिस को मालियत कानून का इस्लाह लस्कुर में तो मकसद सरकार फायदा होता जीमा मसला निमन दें मजलिस का भी मालियत कानून का इस्लाह लस्कुर में मालियत कानून का अंत इंगा देगे मजलिस के काल तो तेहिंग तो रिकॉर्ड बंद वाले बिमार साफ में बड़ा ना ना पहले एक मीडिया पर आता हूँ तो दिरासा कोई लोग आगे तो एक बेफुम में नगत की कमेटी बिले बीमा बाहस को फॉर्मल कमेटी
committee nimmoya mandiha abra genno yonne committee nimmoya fono we agon member na circulate kuri fono islam usha fono yo committee nimmoya menani mandiha karata ka khilaf mandiha aam usul ge terega islah baki bilege baki qanun ge maadda ko shelejja ihim maadda ta ka islah kana fursat no ekam bi masakar korba be committee menati qanun lengri maadda ta ka islah bende anikka amra committee fonganjo hakikatu me ala sum ekan committee goes kon korba hoye alun amra committee fonganjo ala sum mole emme mi committee ta ko masai korba awada ekota korba mugendo nika achchanu nikundu emme mi kamula adi ituru ehim malumat terus ibodanno ade time frame aikita en tidalone maliyat gaawna migan islah lasugen diumuga sarkara fewa wata masake korba shayad majid nono ekot tosme awoliki sarkara bias NDP bias DRP bias adi hem party ka bias eva no da ebaika faada awani gotak anta kormunna mihanu majid raisa kunna mihani majid gawad tere majid gawad ekot kanta awol kan kurani ekam kurin denne me har wat party kun beenu mani ekam gawad ngakar kur awham ekam konya ene awol kan hede awol gende men gawad lebet එහෙන් එකක් කො නොදීපිය අබ්දුල් සාහිබ් මෙහෙවි දෙයක මජ්ලිස් වාහත දෙකවස් බොඩ මිෆාහ කරණි ඉදිකොල් ෆරායත කො සර්කාර जिम्मेदार කුමට්ටක පුරබා මසකත වාහත ඉදිකොල් වයි ෆරායත ගොර පොඩ ශක්වාය සර්කාර जिम्मेदार කුමට්ටක TRP යන ඉෂිනුබා මසකත පුරබේකම් අයි ખાસ ගොතික TRP ගෙදිරිෂු බයි ෆරායත බකි වරානෝ රාන විරුස් විදාර බවේ ખાસ ගොතික සර්කාර जिम्मेदार කුම මසකින් නෙමෙ ඉෂිනුබා ගොතික TRP ක මිහාර ගෙදිරිෂු පුරබා කම් एक्शिंग बाबत के तिबेफुन सरकार जिम्मेदार करवे को दिखाना सरकार जिम्मेदार पर मसकत मदलिहा मदलिक बेरमस डीआरपी ओके को एगे बहाबर मिसाल तक एरी पेन निहातन मदलिह ले तेरेगा डीआरपी मिस कुल किताब कमे एगे नतीजा तक इन्ना मदलिह तेरेगा तो तफसीला अवगुण रसवाह के देखो मैं कि मां एक सिंह बाकर कम गावो देखेंगे बाकी parti ya kau mandi kita ko film sakit kamera enam saya itu ballo amin khaw dia di kanya ballo local council khaw dia di kanya awun ni waad kurani akati ko tu wasila to to eta gunai kuriya hoda fitin oi parti ya kan di waad ko ke local council khaw ga dia kuli आमिर साहब स्कूल नहीं काम यार निकाल तो तब बाहर तो इतने नहीं हम आम उसको मिस पे पूरा मासे कहते हैं एक सेकंड को तो आम मेंबर उनके हिस्सा है में बॉडी हम यार एक ही लीडरशिप में बाकी उसूल तक का बात करते हैं गेंदे का कामयाबी है लोकल काउंसिल इंतखाब वसीले तक यह मतलब प्रत्येक के ऊपर इन राशा लीडर है वो दातुर पूरे तो बाय बस में हम यह पीर वाह तो धक्का हदा है निकल पड़े එනු මසකත්ත කැක්කේ කාමයාබිට කැක්කේ බෝලේ එනම දෙන්කොන හරි මසකත්ත කුරන් බෝහිලාදායන එතරම් ඇස් ජීම කෙරතෝ අනික් කවස අලියත ලොස්කෙන්දෙන් ටෙලිෆෝන් වලින් හම බෝහිලාදායන අනික් කවස එතර මි ඉලා වාහක අකුණුසර හගියතේ වෙයි කන්නේ එකසීගෙන් වාමෙන් වර හන්ද නොකරේ කන්නේ මේ එතරේ තාෆෝන බොඩරෙන් ya mi uba befon na sual kalla po minuto e befon e baki wadano uba befon ide dia ha do terega ERP target kurma konte bun kit kaun se member e goto mata he member e goto pura buni kit konte pe kit paadu kuma kantata nuhuri wahaka dekuma nikahal kantata kurum piyawa itu kan